مجارە یەکڕێزیوێک هەلوەستیە ئالیên کوردی لە ڕۆژاڤایê Kurdistanê rojeve. Ji bo gihiştina wê armancê daxwaz, hêvî, hewl û tevgerên çalak li ser asta Rojava, Başûr, Bakur û Rojhilatê Kurdistanê her wiha li dîasporayê berdewam in. Yek ji daxwazên serekeyên îro ew ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi yek dengî, yek narînê û yek helwestê bi hev re bin û li gel Şamê û pêkhate û aliyên dinên Sûriyê têkevin danûstandin û diyalogan. براستی ایرو انبر درفت گلکی گرینگن دوا با ولو دست منچه و ام کارکی باش جرا بکن جبر وی که ما خلقی خودیتن ما ملت خودیت لمجوات لگلک دوارچه کرن و جبو گو او جوات جی که براستی آری کار بن به آلیه گو خلقی مجی آری مبکه بربوی بدن الا جواتا کردی چه به تفگرا کردی آلیه تفگرا کردی تفده تیدا پشدار بن جبو یک ریزیا کردی و جبو دیتنا کردی هفوش چه به جبو ام صبح کار بن پی ام جبو سوری کارن پی چی بکن و جبو مافی ملتی کرجی ام چی بکن اویا گلکی گرنگا ایرو بسدما هستیاری روشا سیاسی اولهی لشکری و آبوری جدمن بره بهتر آلیین سیاسیین سرکل روجاوای کردستانی چه پارتیین پیانکه یان انکسی بن چه جی ریخستن و پارتیین دروی هر دو آلیان بن وکا پارتیا پیشورو و پارتیا الوحده و ین دنجی هولین ریخوشکرن دویواری دا بردوامن. هردم آلیین سیاسیین روجاوای کردستانی هلوستا سروک مسعود بارزانی بشاندنا نونری خو دکتور حمید دربندی بلند نرخینن و دبینن کو او گاو جهه پیزانین دستخوشی و سپاسیه و یا باش اوکو لسروی بی آوا کرن. نونري سروك مسعود كاك حميد دربندي جي او جهات بو بريز جنرال مزرور رونش ام نزان شي دركت لامولو بهذينو ام باورن و اريكار بيجبو افدا خازا ملتي كرد ياغو ايرو ملتي كرد هر دوري چاوي واليا جو اف ولو موقفك ولو دركوي براسي او جواتا هاجي دوي يعني تفقرا سیاسی کردی تفده تیدا پشدار ببی طرف جی نیب دور خستن و نه همه گریدای بد نقابه ده آلیاتانی ده پیدی و انکسی تناخبن. جحشتی برفانبارا 2024 و هفدم لگل روخینا رژیم اسد و بعث آلیین سیاسیین کردی بگرینگ دبینن کو خودی هزو گرینگیه که سیاسی بن جبو مسوگر کرن و بجه آنینا دستوری درباره مافین روا ین گلی کرد لسوریه وکا دویم نتوا لوی ولاتی که بدهن سالان ستم و زورداری لیهاتیه کرن. خالد جمیل محمد، روداو.